Anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show, chai ya moto show. Hihi kaida gaka ga Valentine niki kiu ukoreto hete mwedo waku. Ino ni Just Kenya official channel. Hane tukorogo tukuyaga maudu maremara kane daini shio kinyaneria. Rugari ganiro gukorogi subscribe daini wa channel ino. Reure tukaribiete kana tukuhereirie Valentine. Ado age marakoro makihiana gifts tofauti na amwe ado arĩa makoretwo maki share ujumbe wao kana domereri yao daini wane da shio kinyaneria. Ni modo gwitwo Mukami wa ITHAGA RIENE ni uyo ni kaine ta Nyce Wanjeri kana Nyce Wanjeri. Nyce Wanjeri ndio kwetokera mutandao wake wa Facebook kana nenda ine yake yo kinyaneria itago Facebook ni akoretwo agishia domereri iri activity ado ige muno magi ekenerera odo oyo. Nyce Wanjeri ni akoretwo akiuga atiriri, allow us to share good news with you. Agakorwa gashuka kauga, we are expecting a visitor, we share this news with our hearts so full and we ask that you help us celebrate kwako nyumbani. Akauga hau enige ne rwiboro ria makoretwo makiruta na no rore wega fiu ni makoretwo magishare kana ni akoretwo agishare thaini wa Facebook yake. Agakorwo igite bicho imwe amazing haria mena muthuri wake na ninge na deria ninge kana kare marakorwo maki expect gakorwo ni kindu kinene muno kiria agukorwo the family magigitegemea na mundu uria wa mbere gukorwo akihota go congratulate family no ya Nyce Wanjeri ni mundu wito Wanjiko the teacher na ninge no muririkane wega ni comedian munene muno witagwo Wanjiko the teacher kana teacher Wanjiko. Akauga congratulations to you too, God's a blessing all the way. Ucio ni umwe wale makoretwo maki aria hau. Ogie witwo Nyce Wanjeri kana Nyce Wanjeri akauga I'm happy for you now, this is what we were waiting for. Okay, uri okoretwo agethekia muingi muno ni mundu witwo Princess Emmy uri acokete akauga I knew it vile ulikuwa unajificha ficha. Ninge nikorereka ati Nyce Wanjeri ni ehithaga muno kahinda gaka ga gukua deno kana ga gukua ihuriri. Na riu ithuite ta family ya Just Kenya official TV nitukwenda kwendithĩria Nyce Wanjeri congratulations tondu wa gukorwo na kahinda ka wendo kaingi ga kuongerera family. That's a visitor. Kana ukuga ati njira hau he comment section tuonane kahinda gatari karaya.